لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami ha kama Islam. Jadi naisab kami ha waktu lalu ay nagtatakad-takad kita niyo sin waktu pagbuka. Amin magtangbos sin pagsandal na to. Dahil ha ibadat sa rayaw-rayaw. Mulia-mulia pag-ibadat pa Allah Ta'ala amin nakawigda dahil ha kaiwanan ibadat in mga sasabot-sabutan sin tutungbasan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sarta amuin tiyunggal sin Allah Ta'ala siya in jumaka kaipon niya ha waktu ini na in mga pakaradyaan bihan aon hadya pagkarungan ta dahil ha mga magjato amin bukon na to katanaman sumagawa uno-uno parkala jumato inyan aon hadya pagbaya sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala pajatuhon. Inyan ambok dahil ha mga pamintangan sin biyak katutan niyo nag-aaga mapatuan na to Rabbul Alamin amin subay hadya uno-uno katan subay na to ipagmalila pa ang nagpapanjari katutan niyo. Na ingkita sa tatkala ingkita rin ha ini piyapanjari sin Allah Ta'ala maksud mag-ibadat na subay tuod in kakunahan sing kita niyo mag-usog, magbabae, magmaas, magbata in subay mag-ingat sin perkala pag-ibadat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya misan abutan sin manahot abang mayan kakamain ini ginhawawaran karena biya mga ini pugnat na sadya imagya tulong ka mga manusia biya si mga jimato amin pila adlaw deng habiyaon bawa apa waktu ini lang ta amin masi nagmaso sa mga ahli si mga sila amin nakasakatatasing kapal harap pa sila. Pasok, harap pasok to eh, masyaallah. So, tayo rin na nakasampig maripa tungod basilan. Na masi maglalawat, ano kayo biya, ano paragbos, misan inamin biya mga kiraigan sin parkala yaon, nasusara isam, sin kahalang. Nabiyan, hadya, nasabiyan, yari kita halom sin ini bulan Ramadan, salta labi-labi rin kita amoy in programa na to ini. Amoy in tiyayod tuta in tungod paparkala pag-ibadat, patuan na to Rabbul Alamin. Na lang talapayon tabi sarahon yung mga parkala ini. Sabab na bangkita rin magmaingat na aon waktu makarakan parugaing in pag-ibadat sing kita. Sabab yung pagyanon ibadat dunhan ngayanan tong kajinis wat malaingkan hambuk dari ito yung tayo maun sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amura in pag-ibadat, laway rin hapiang daakan niya, iwan sin, piyang langan niya. Amura to. Na, bang in pag-ibadat doon haon, piya pagsasaw sin hambuk manusia, in pag ini, malila niya pa Allah Ta'ala, iwan pag malila pa amuin kawayaan niya, na inya to, makasud siya pa aming pagyanon ibada syirkiya. Nasabot tayo ito. 5 bay. Nabang isab doon hayan, in pag-ibadat ta, manjari lamuran tasin, kabayaan taroon katanaman ta, at kimawa kita pangadyan, dahil ha mga sila, kimawa, dahil ha pikilan ni wanaktal nila, piyasud palaw man sinakama, na inyan pagtawahulong niya ibada, bid'iyah. Na amuan in subay haldian na to. Nalabi-labi na hakahalan biya si mga nadyato ini, abi hayaon, pagkain ini ibadat,
at walong ta inagama sin Allah subhanahu wa ta'ala ngiyanan niya ibadat. Kata, inagama niya. Sammallahu dinahu ibadat. Ngiyanan sin Allah ta'ala inagama niya pag-ibadat. Biya. Hati niya, aun sadyato tumbas ring Allah subhanahu wa ta'ala bang kaliminang apyang daakan niya, ibasin, lumayo din nga piyanglangan niya. Na in katantan sibu da manahot maaslag atawa ini mabugat magaan atat kala inyaon piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban piyang daakan sin daak niya inyan katan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala bang siya wajib ding hatuan na to Rabbul Alamin, bang siya sunnat ding hapamuhon na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabab yan, subay kita majaka, sa padakala kalamuran inhinang kasin, amoy hindi tayo maun sin Allah ta'ala, mahinang sabab, hikalugpasin, amoyin amal ibadat na to. Amoyin long ta hulat-hulat kita, hawarantan himinang kita laong ta inyaon malago pahala sakali kaya lamuran simbukon amo naon waktu inya to katanta malukpas laong ta paglugtok ta. Amo yan mga katawtay manguran hagamay na dahil nga mga mawe na sabuton ng waktu ini dahil nga aming kaptangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumod pa parkala amin di matulong ta biya mga pagsunog singkap palyaon. Biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Isiyo-siyo lang niya. In kaaunan sin siyo-siyo na manusia kahinapusan kabtangan niya amoy in muklas na manahot niya la ilaha illallah makasud siya palong sin surga. At inapasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palong sin surga. In hadis ini riwayat Ahmad ibn Hanbal ibn sin Abu Dawud. At inikabakan harwa kitab sin Ahmad ibn Hanbal ibn kitab sin Abu Dawud. In hadis ini. Serta ini piyang daakan katu taniyo dahil hakab tangan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat kabaakan dari sebuah kitab Muslim laungnya lakinu mautakum la ilaha illallah. Tulkina niyo in amoy in laung ta sung na mapatay rin kaniyo. In kabtangan mautakum buhi pa bukon siya miyamatay na. Biha. At inabuhi pa yaon pa siya nagnanapas iutang tabi mga nagdaranapas na siya, suway sa siya tulkinon. Unang pagyan tulkin, laong sin, ini bahasa sinuog, laong niya tinggungon. At isin tinggungon, paagaron siya, hakabtangan, la ilaha illallah, sabab inyan katantan, mahinang sabab katumtuman niya, intuhan Rabbul Alamin, doon hawakto yan, amin mapangadnal niya, in siyapahan niya patuhan Rabbul Alamin, in akin niya, asyhadu an la ilaha illallah, katumtuman niya hawak tuaon sin, wayroon Tuhan mapatut pagkalipunan, amurain Tuhan na to, Rabbul Alamin. Na, bang kahinapusan sin, kabuhi niya, makakabtang siya sin la ilaha illallah, at niya sumud in panauhid palom simbigi jantong niya, sa takdunhan, amoy in, ini, tumakbak palang simbigi jantong niya impagmalila patuhan Rabbul Alamin. Sin uno-uno na lang ta jumato kaniya hawak tuyaon. Insya Allah ta'ala insya pasurun sin Allah ta'ala palang sin surga. Naaman. Naaman jari in magjaturunhan aun paghinangon sing kita sambil paadlaw ini impagtulkin kanila subay miya matay na. Ubos na mga ini lang ta liligo, ubos na siyapot, ubos na sampay siyang bahayang, pagloon pala, ubos kaya loon na sambil palam si lupa. Ampa siya patumtumon. Magbisa rin din nagawa na biyayaon na yan nakaw, alam sin ini pakuburan mo yan,
Yan, nabangaon dumatong kay mo bihay ni in uno-uno kata ibita niya ning sipat sin malaikat sumugod mong kani. Inya duri na makarungog. Alam na sing kubol. But bihay ta yan sinallahu ta, innaka lan tusmi'ul mauta. Di kau makaparungog ataw miya matay na. Sabab yung pagtulki namin buhi pa siya, on papangdungog niya, mga kataw tayo manguran, akamay Islam. Nayad to kaya lamuran na isabihin, pangdaakan sinallahu ta'ala sinamin hinang, bukon na mo doon, aparkalayaw. Naamo yan long time biya mga bisarahon ta, dahil nga mga hinang, kalukalo, doonhan, amuin, ini, apasun na to doon ini karayaw, sa taamin di kita makahidang sin amoy bukol lamod din doon na. Biya. Na damikyan hatungod sin amoy bang siya lang tayabutan na sin kamatay niya na daran na to pagkarungan ng mga kakuruhan. Inwajib dahinangon hatao na miyatay upat parkala. Kaisa niya ligoon, karuan niya sa puton, kato niya sa bahayangon, in hikaupat niya hikubul. Bang hikakubul na siya, pas parkala na kita. Wala na kita kaya wajiban. Sabab inupat parkala ito, wajib at buhi, tungod pa amin tao, ini nawapat yaw. Mayatay yaw. Natin niya hak, sin tao miyatay, doon habuhi, amin ayuputon siya simbuhi. Doon na yan. Ayaw lang ta, kampung niya. Minsan bukong kampung niya. Aun waktu pialis mohon palomsin ini kauman mo, wajib mo yan to sambil unuhon. Ayaw puton siya. Doon ha. Sa in hukuman niya na ini kuat. Amura kuman lang ta in kawajib niya na bangaw na makaayupot doon haon na hati niya di na magdusang kata. Aun na nakaayupot. Nabangoy ron umayupot hayad to in kata na lang sing kauman kaya unuhan doon. Kaya datungan siya namin mayat yaon. Labi-labi nabi asin di matuwa uno ini. Amoin aon pa kuno mga labi kawaluan niya on wala pa kaya ba ako. Na atin niya aon yan makasampig pa ini long time. Labi-labi namin nagbabayay kaddakat. Magtubiha. Nasuway yan ayuputon. Bihan. Ngayon pag-ayupot ka niya amo na in upat parkala na sabot yan to. Bihad turain hinangonsin ini buhi. At supaya makapuas siya rin nakataksilan sin hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala isyu-syu na in lang ta makasakop si mga parkala yan. Bihan yan. Na ini wayroon na pag ini bisarat asin tungod pa parkala umaso pa kita ay kau ini unot ta ini. Muslim ka ini siyampig Maria tawa ini Christian ka ini. Akat kala inyon si Mampig maun kay mo nakaawot na mahon na subay ayo puton na magtuy-tuy. Labi-labi na bang mga inimya mangug na in tao amoy in unuyaon subay natuod siya ikaloon paron sin lupa. Asupaya ri long ta makarihil mo darat ha mga amin buhi long ta bihan yan. Namo at mga katotay manguran hakamay Islam. Naman jarihi ini lin kuha ini hindo ako in lang ta microphone hawak tulihaon. Insyaallah ta'ala amo ito yung mga bisarahan na mong tindi na yung mga abutan sinwakto insyaallah. Bali tapodal pero. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu fi umurid dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan, jama'a mulia amun yang tamu di marungong biyayaon sa tayo maluktam ang mga waktu ini. Biya sinari, mga kalasahan, in tiap-tiap ang katurang kato niyo, ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala, na huwag hadya nagsasadya, nagtatakama sa room sa adlaw, amuin bang uno in maranya lutuanan dahon mo ipadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala.
Biya na sinari mga kakasi na biya na si mga jimat na sa basong urong kain na in mga magdatong kapataran, pakaradyaan, ipag Kadyat mo sin Allah tabaraka wa ta'ala, tiap-tiap ipon niya, ini wayron makasulak ka ni. Puno-puno kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, numatong mga parkala, kabayan di na jumato, bang kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari Tuhan tarabulalamin na nagpatungtong kato niyo. In suway pagsadbiyahan, yung mga parkala, magdatong kato niyo. Sabab nabiyan na sin, mga kamatay ini magdatong katuan dalam tabiat mga tarkadyo. Mga tarkadyo to. Ya. Mau tu ya tipad at tanong sin Mana? bahasa. In kamatay tarkadyo magdatong. Magsaroon doon, di mo pagkasayuhan. Di ka pagtakamahan. Di ka pagtaramahan, namun lang mga ato di katangguhan. Di katangguhan yan. Sabi ito, ipon sin Allah Ta'ala nag-iiman ka niya. Nahangkan na ini mga dangta. Iingat sin kita niyo. Sarta, kaguruhan mo patong-tungkatot niyo katan. Sin paliparan, kamaksuran. Sin Allah Tabaraka wa Ta'ala may taing kita biyuhin malipalong sin dunya ini. Daran na magkasabot sin kami riha ini na mag-ibadat patuhan na mula namin. Amo yan to inbet mga maksud sin gawin talihan dunya. So hangkan nito mag-ibadat patuhan na mula namin muna kita ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na bilang ikaw ipon sin Tuhan Rabbul Alamin, suway mo para buson. Ipagkaipon mo. Patuhan mo Rabbul Alamin. Hati niya, doon ikaw kakaroon bilang ipon sin Allah Ta'ala. Suway ikaw mawaya pag-agihan sa tag-ipon kayo. Sabab na mga tayo muda ka Islam, biyat na sin law ka na sa busing gurmul niya kain na. Panguhihinang in kawajiban mo patuhan mo Rabbul Alamin bilang ipon ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na iyan, nagsadya sa kawiyan sinamuin, ginhawaran. Sadya mo, ginhawaran mo, in ikaw, kusong ko sa ikaw, magpatuto ka darat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namang mo, mimumos sa limbaran mo, sa mimumos, ya parum, ihinang mo in kawajiban mo tungkol patuhan Rabbul Alamin. Nag-ibadat ka po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ay mo indaakat sin Allah Ta'ala. Liyayuan mo, yang kisan in liyangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ito, pagsadbihan mo yan to. Sin adlaw, kunsum ko isa. In ikaw, muklas ng kadunya, muy padarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pamangatay mo, daa ka ma-Islam, in kamatay, in Allah Subhanahu wa Ta'ala na may wala na iyan kunisan niya katuan. Sa siyabot niya kung so. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya kamu mga bag-iman, aming gawot in pamarat saya patuhan Rabbul Alamin. Kabuwa kamo po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabuwa kamo po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Sarta suway lawsin Allah Ta'ala pagkitaon, pagbandingon, sintiap-tiap ginhawa, bang uno in maraniya, lutuanan, muy pahadarat sin Allah Ta'ala, hakunsum. Mapauna niya. Dahil sa mga ibadat niya. Hindi pa siya doon niya. Lilingon niya yato, kitaon niya, unuwahain maparako. Matto pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mamuhi pa ka. Sababin ikaw, konsum. Muy padarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amoy ito mga tayo muda ka maisla. Nasuya ito pagsaddihan ta. In biyayat to lang ta kahalan. Magsaddiya ka. Nahangkan na hiyali ibn Abi Talib, miyaknahan niya. Yung mga pagmakna niya, sinpagyan ng takwa, amuin nasabot ta ka, inalaw sin Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Inagina, wattaqullah, kabuwa kamo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Law ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ang bukti ng mga manasin takwa, al-istidad liyawmir rahim. In magtaramakaw,
pagsadyahan mo, in adlaw, pagtulak mo, madto, paadlaw ka na ka. Pagsalyamahan mo ito. Magtaka makagsingin hawaran. Mag-uno in lutuanan, dahon mo padarat sin Allah Ta'ala. Ang palang sin Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa fattakun ya ulil albab. Pagtaka makamu lutuanan, lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang dahon niyo mo padarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Ay dahon niyo mo mangarap padarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pasya po sin Tuhan Rabbul Alamin. Fa inna khairaz zad in sarayaw-rayaw lutuanan. Di magkabalos, dahon mo ipadaras ng Allah Ta'ala. At takwa, amuna in kabuka, patukan na bulan. Nabalikan na mo in kabuka, matay mo da ka maistan, amuna in himinang sinda akan lumayo. Sindihan. Amuna ito yung maksud sa pag-ibarat, patukan na bulan. Amo yan tulang sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wattakuni, fattakuni ya ulil albab. Nakawa kamukako lang sin Allah Ta'ala. Iya ka mo mga tao, halul akal. Panday-pandikan, bayan buktiman. Amo yan mga kakasi, in suway na masingkitan niyo, in magsadya kita niyo, tuanang dawi padaras ng Allah Ta'ala. Habuhi pa kita niyo, magparana kita niyo asal. Advance, pahadarat sin Allah Ta'ala. In karayawan hasupaya, ipagbak na to in karayawan ha adlaw kada kana. Minsan kita niyo muklas pahadarat sin Allah Ta'ala. Yan to na asal tuanan na parata mo na pahadarat sin Allah Ta'ala. Amo yan to katwan ng mga tabi mga kapatid hinangon, mga umat Islam, supaya, minsan dumagpak, minsan hindi magpak, matotoy manghugta. Amo nakala nakapal yan to, amo wala na tiyawakan, yayakon, wala sa ito sa nag-angan-angan, nag-imangkan, matin sila, jumato ka nila pagkala yan. Na, bagay mo kung sasadya. Amo yan, mga tayong muda. Ay, kung nako tumakatsuway, kawya mga lauta, amuin, palutuan ng simbuhi. O saan katuan na? Hinangon simbuhi mga kataan diya inihinang. Law nga sadakhan talong na inmayat. Sanda kumanlaw na basahan biya ini. Katuan biya ini paghinangon nila. Na para tayo mo da ka may isang bangot yun to sa marang mas buhi pakaw. Minsan pakaw rin inihinangan biya ito ka. Isa may taon na lutuanan na ramo padarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin mga kakasiin din mga patutusin kami ng mawaran na mo. Dapat kita niyo katan. Sa bertuhi, lain upa, gurumon lain yan mga sumungbat sin pangadyan. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Saya tulong ta mga katautay manguran, in biya mga pakaradya namin subay na to, atulon na to marayaw in pag-ibadat na to, patudyuhon doon haamoy in ini pagpatarang sindaak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mo ng pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya na bang siya di tumarang biya sin pagpatarang niya natanto inyan katantan pasaw siya. Di tayo maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. But nagpara siya sindaak palaw man sin manusia daing hamanusia asupaya maghati. Asupaya maluhay singuran in kakahinang niya sabab na sibo kita in biya mga umbang payaw. Bihag in atin na mapatarlang niya doon haamuin pagpatarlang sin jukup-jukupan lang ta inumbang payaw si manusia buat malaingkan bang aon doon dahil ha mga sato aon niya to kamaapan sin ini Allah Ta'ala ha mga sila bukon jukup lang ta in ini umbang payaw nila at aon doon haon lang talimalam main kay banan biya mga udyot pamaranan nila aon nito kamaapan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala biya si mga tao malaas na biya bay tayan kato tanyo sin daak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hindaakan sin tuan ipapatindogin sa bahaya lumakawa bang muri na marahi tulaha din pamaranan mo nalimingkod na jakaw bang damit yan di pamarato ini hitulahad bihan limingkod na bisan nagkukulang, tayo maunda sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup-cukupan dayan to katantan bistalon sintuan na to Rabbul Alamin. Bihan yan, habang mayan kimupog na haaturan tara. Nabiyan na lang ta sinamin ini, ikabalik tamari pa amin mayat, bihan, nabiyabay ta kato, nasabot ko kainain, upat parkala, tuway tumaytay roon ha upat yaon hinihinangon ta. Di man jari yaon kaganapan. Sarta inhinang yaon doon hadya kita amin piatar lang kato sin
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi-labi na sambayang inyan na doon hayan aon sa lang ta kaybanan mag kalawong misan pagsambahayang amin aturan biya din pagsambahayang. Kaybanan di makaingat. Aon dahin doon lang ta ini in nagsuy-suy kako iban sinamin naghinangit to in siya nakapangadji hagwa ula. Damikian in nagdarongan kanila nakapangadji day sa bagwa ula. Manjarituan nagsambayang man sila simbayat ay ikaw nagruko nagsujud. Subhanallah. Salatul janazah to. Salatul janazah. Nakita ka yan. At tinaway siya nagmaingat para rin siya nangadji ahwa ula. Matubihan. Naubos man sila ito ng kwan, iyan na katuan, lain sambong, hinang tahin doon. Bihato ka din pagsamayang janazah. Nahulog na bihato na sa ito. Na hindi ang problema, aon nakakad kanila, hindi, mga kakuruhan da isab, sin kami, awak to, na di akman siya bihan, paggawi mga mataasin nini, na abot sinamin niya to, kuro nagdaka nila ito, hinang niya isab simingod. Basta nahiluala kami sin kahalan ito. Nakita ka yan. Nampain kita, aming iatod sin tao, bengat hapag-aga, mabang kahinangon, inanganangan nila, inhihinang tayon kimukugdan. Hangkan na bangaon doon hinang langta, makapuas na yung aturan sara, diarasing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, impangatod na si Mano siya, inyaon katantan, at ini kimukugdan da. Namisan bukon na amo. Misan hinang pagsirik na, inihinang, sa kalitoy, inyaon katandi tayo maon sinallahu ta'ala. Damit yan, hinang yaon, hinang, long ta nakabidda na rin katan. Among lang niya in ibada bid'aya. Sabab may tatiyag, wala yan to kaya pangdaakan si Rasulullah, wala niya nahinang, wala yaon nahinang si mga kasahabatan niya, pag ubos, yaon hihinang si mga tao, nganganan, mga kakuruhan. Tabiat dakuman, in mga yan katanta, na asabab to, malapay kita sin kalugian doon hawak to, maksud ta tumabang doon, maksud ta manghindua apatay mangudta, sa kaliwukon amuin hinangta, naroon na yan, kimangi, sambil sinamin niya to piyang hinduaan ta, to wala nakaamu. Na, kaylo, huwat-huwat kita roon han, nakatabang kita, kalitoy uway, gamayan nalapay pa kita sing kaliruan, haadlaw ka na, bihat to. Kaping pagsambayang ini, mahal ka. Beta ka to doon han. Hadith si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min rajulin muslim yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusriku billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi. Nakita ko yan. At niya, isyu lang ninabot na wapat, ubos ang nakasambahayang kanya kaapatan. Si mambahayang doon, way nakapagsirik patuhan, amuyin, insambahayang nila ito makasapa at patao amin minatay. Na ito na mga katawtay manguran, mga waktu na isab. Na insyaAllah ta'ala, tangbusod na to habalik magbakitan yung inang perkala ini. InsyaAllah, amin tayo turun na to marayaw supaya makahampit ka tamo si mga paghinang singkitan niyo. Iwan sinamin hinang di manjarina na supaya katampisan na to. Mamid kami, kanipatan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lah bisa. Kita kembali. Kita ini Ustaz ya kita bersama. Apa?
Kung ano na yung katuan?